malibe lihle liviki kinonke kulapha khona emakhaya ngoba niyazi ukuthi ziningi inkinga ezenzakalayo abanye bacala livi namhlanje sekucatsheni relationship abanye ufika hlukumezeka emsebenzini omunye nje iviki abanye abantu bahambeli kahle so kuyashina amalanga awafani so mbulo khona khabe umoya phasi ungayibulali ungayitholi senkingeni so engifuna ukucela namhlanje babukele inkosi yami ukuthi ngicela abalandeli abaningi kakhulu ukuthi babe khona bangilandela ngiyacela ke uNkulunkulu nasempepheni nasemakhandleni ukuthi sengicela ukukhuphuka kibe kwenye ileveli so nawe mbulo khona ngicela ukukhuphuka nawe sibe kwenye ileveli so ama levels ngakhupha siye kumaningi kakhulu ehlukahlukene kwaba ukuthi vele esigodlweni sakho la phela khona abantu abagcwali abantu abangeni ngileveni lethu ngifuna salo khuphuka hlale ubhizi kakhulu ngoba semsebenzini ukhuphuka esikhundleni kwaba sempilweni saluba nemoto saluba nekhaya saluba nemali nje ungasasweli kakhulu swele kancane okuningi ube nawo khona afford ingane zakho imali ibe khona ukudla nje impilo yakho ihambe kahle ngene nampepho le ngiyakhuluma ngithi izinto zizakwenzeka mbukelo khona ekhaya mina ngimthanda nodla mina ngiyabonga kakhulu laba besikhuluma nabo baphendula ngibabuza ukuthi kahle ku-relationship kufuna uzwana nomuntu okanjani if wena umuntu okanjeni abe umuntu kanjani futhi amagama kufanele ngabe wena umuntu wesifazane uzogana mina lento ekuyo yona njengomthandazi fika uzama ukuthi ube ngimake mthandazi uzama ukuthi ungilekelele mbukelo khona kahle uma kuzothandwanwa kusuke kuzolekelelwana kusuke kuzobanjiswana usuke uthole ini umsizi mayithi asisabi imisizi kusiba ngaba 50-50 ekhaya libeka alibeka ilungile namhlanje lapho mbukelo khona yithi ke kini ngokule bakhona emakhaya namhlanje uNkulunkulu akanikhanyisele mongcwele egabeni lakhe Yesu inkosi namandla sazolweni la kubukele khona kakhulu phakade ebusuku lemiji okwamandla mongcwele ngiyamkhulekisa ngimthalazisa ngicela akhuphuke abe kwenye ileveli mbukelo khona nawe namhlanje sicela inkosi yamakhosi sicela akhuphuke sibe kwenye ileveli egameni lika Jesu inkosi namandla phakade haleluya mbukelo khona ekhanye ngicizelela namhlanje sihloko sithini sicela ukukhuphuka sibe kwenye ileveli ngicela ukukhuphuka ngibele kwenye level mbukelo khona ekhaya asikhuphuka la khona ungasho mfethu la mina na level ngicela ukukhuphuka ngiye kuyo but ke mbukelo khona ekhaya ngikhona epetitive zikhona yotho zami zatholakala iwasho iyahlola online 250 mbukelo khona ngihlola online ngikhona futhi enkonzweni yami ePlay Church in Zion epetitive ngiyacela abalandeli abaningi mbukelo khona ekhaya ababa comment nje commenta kwabo mina ngiyajabula ngiyakhuleka abalandeli mbukelo khona ngiyabafisa futhi ngiyafisa ukwazi abalandeli abaningi abangilandelayo ngaba bakuphi Jose Thembisa, Jimmy Steen, Betal, Fryhead, Pongolo Petritif, Jose Zimbabwe, America, UK. But ngiyazi abaningi bavela. Bole khona ekhaya ngithanda inkosi inibusise namhla kumsombuluko. Ngale nampepho ngithi mina ungalibali ungayeki ngabantu. Noma uthola imali sowunayo sowuthengene imoto uyakukhohlwa ukubuyisa empepho. La usizakale khona ungadelele but isihlahla asonelo uNkulunkulu ngamdelele abanye basekhaya abadelele mbukelo khona ekhaya ngumsombuluko ngivukile manje ngihlele kuphi enkonzweni ngizokhuleka ngothandaza emva lokuqhubelana lemsebenzi wami noma athiwa imali iningi abantu bayafuna ngapha bangilikisile banikeza imali but ngingakhohlwa ukuvuseni ngithandaza ngiyakhohlwa mina ngithandaza into abama ngithandaza mbukelo khona ekhaya ngiyazi kuyenze kube busy abanye bese bayachoma ayine busy that why mbukelo khona ekhaya izinto eziningi zigcina zimosheka let's speak ke noma ke evidini elandelako sizokhuluma ngokwazi ukuthi yini eyenza abantu besilisa bangathandi ukuthandana nabantu besimame abanemali noma abasebenza kubangelwa yini lokho sobe sikubheka mbukelo khona ekhaya bheka ivideo elandelako ngifisa ukwazi ukuba ama comment nginkulumo ukuthi kwenziwa yini lo ngoba sikhuluma ngento eyenza kuphi empilweni emhlabeni nawe mhlawumbe ubhekane nayo leyo nkinga leyo mhlawumbe besifazane abantu besilisa bakuthanda kunemali bathi uyatshela ini kanti wena unankinga ngikhulekile abantu basawa nje izinga lakho lapha ekudina siyekele yasikho kuyo leyo namhlanje but sithathelene sicela ukukhuphuka siye kwenye level nami ngiyacela ukukhuphuka ngibe kwenye level hayi level omnye umuntu eyami ngoba angifisi ukuthi ngifane nomunye umuntu ngoba umuntu unenisiphiwo sakhe indlela yakhe ekumelela kunenkinga endlule kuzona mhlawumbe engathi sengithiwa mina angeke inkinga zakhe ngengikwazi zingangihlulela nami ngifuna ukubhekana nenkinga zami mbukelo khona ekhaya ngilungisa into zami zihambe kahle zikhanye but nje ke enye level ngiyayicela mbukelo khona ekhaya enginako kube nako more kube kuningi so nawe onako ube nako more kube kuningi ngaba ibandla likhule kakhulu abantu ngapha napha bayinikele kube nenkomo eningi izimoto imizi khala ukuthi livuke libe likhulu libe lihle lithandeke kuhambe kahle nje konke namhlanje asikhulumi ngokubalisa sikhuluma into eziningi sicela kwenyuka siye kwenye level mbukelo khona ekhaya njengomprofeti lemthanazi ngithini kuwe sizokhuphuka inkosi kubusise I love you thank you amen.